What's in the game? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam buat kalian semua guys yang nonton live streaming ini ataupun nonton replay ya guys ya. Selamat datang di channel Opang Bingung guys ya kan. Untuk live kali ini gue mungkin push rank kali, tipis-tipis kali ya. Jadi untuk kali ini push rank tipis-tipis sama gacha pemandu bakat ya. Oh ya, untuk live hari ini mungkin gue sampai jam 12 mungkin ya, jam 11 lah. Pokoknya sejam ya guys ya. Billing gue cuma sejam guys. Ini nonton iklan dulu, gue inin dulu kali ya. Oke guys, sudah nonton iklan. Jadi mungkin gue bakal push rank dulu kali ya. Beh, ini loh guys, CR loh guys, 1,5. Jadi kita bakal ke ini udah 4 jangan 4222. Welcome everyone on a perfect night for football with the floodlights beaming down. I'm Derek Ray in position to bring you live match commentary, and my expert analyst, as always on these occasions, is Stuart Robson. And we can't wait for this one to start with justifiable cause. It's Real Madrid versus Barcelona. Well, as is always the case, both teams will look to control the center of the pitch. Whichever can do that, dominate. Halo Pu, halo Bang Rido. George Best. Vieira. And Best has it. Pirlo. Diego Forlan. Vieira. Gullit has it. Determined defending. Nice. Barcelona winning the ball back. Apa ini Gojek, Cok? Well, he has such good technique. He really did hit that well. He certainly came close there. George Best. David Girona. Oh, from miles out, he's done it! How about that for a pure strike? Terrific technique. Good. Wondrous. Well, look at the replay here, because they don't come much better than this. He hits it so sweetly. What a goal this is. So the ball rolling again with the scoreline standing at 1-0. Alexander Arnold. The pass not quite Masih lama banget lagi ya. Pirlo. Forlan. Baru legendaris 2 bro. Has it. George Best.
berarti kurang 3 game. 5 game, minimal 5 game lah ya. Likes to run with the ball at his feet. And alleviating the pressure. Patrick Vieira. Pirlo. Oper, udah gol lagi guys. And it's in! A goal for Barcelona. They are the team in charge. Here you can see it again. He's gone for place and overpower, and it's a brilliant finish. So underway once more, 2-0 the lead here. Kok gue males ya pemain sendiri long ball. Now options are plenty. And the whistle is sounded for half-time in this game. Ya emang gitu nggak sih, harus duel udara. Tapi sekarang bukannya metanya lagi meta ini ya, striker yang pendek-pendek ya. Really was a spellbinding performance from Barcelona in the first 45. Shooting. Passing, confidence on the ball. Aduh, tepis bro. Fine save, forming a real chance. Struggling to get Shooting. away. Nice. Aduh, gila. Yasin ya, catat. Bang Baiwan. Nanti dulu ya. Now they can reorganize. Alphonso Davies. Is it going to be? Aduh, Magnificent save! please. Nanti ya bang ya. Gue lagi ngejar rank dulu nih bang. Masih legendaris 2 gua. Iya sekarang metanya pendek. Out of there. Iya kan meta striker pendek kan. Yang lincah-lincah gitu dia. We're using the space really well. Now can they push on? Gue nunggu Van der Sar kapan ya? Di event yang besok Kamis ini nggak keluar deh kayaknya deh. Apa keluar ya? David Ginola. Harusnya keluar nggak sih? Premier League soalnya. Nice. That's his brace. They just can't keep it quiet. Well, I have to say, that was he knew exactly what he wanted to do there. He's just passed it into the corner. That's a nice goal. Well, they are committed to making the substitution here. This is looking rather comfortable for them. 3-0. Al-Owairan. And on to Al-Owairan. Valverde. Moving the ball nicely. Has eyes for goal. Well, they pulled one back, but perhaps a bit too late in this contest. They haven't been at the races this evening. CDM turun Beckham. As you can see, he's under so much pressure, but his strength just allows him to get through the ball cleanly. It's an excellent goal. Pergantian pemain dulu guys. Ini turun, Beckham masuk, Shortage of goals. 3-1 as Son things masuk. stand. 5 minutes left. Keluar kayaknya bang VDS kayaknya di MU. Oh pas di MU nya ya. Barcelona with a commanding lead. Stuart. Tapi kalau nggak salah yang minggu ini nggak keluar deh. Well, they've controlled most of the game, Iya nggak haven't sih? they? Ada bocorannya kayaknya tuh. Passing has been sharp, the movement's been right, and they've scored some good goals. They just need to keep their concentration through to the final whistle. Cooley. And a goal. Good. Ditaruh CDM malah ngegolin dia. Well, here it is again. He hits this so sweetly, doesn't he? That's a brilliant goal from a top-class player. And the final whistle has sounded. The end of the game here. A win for Barcelona. Their fans are going to be happy about that. You're absolutely right. Their attacking play was excellent, full of energy and pace, and the midfield completely dominated the game. It was a great all-round performance.
Ini cara biar ngambil dua ini nih guys. Waduh, nggak kepencet lagi. Gue selesaikan liga dulu dah. Ya sini sampai terbang mulu bang. Iya, ngegendong dia. Gua nomor berapa ini? Cir paling bawah bro. Milankovic Savic lagi kipernya. Aduh. Apa tuh? Lenceng pasti butuh bang. Iya bener sih butuh. Bukan butuh nggak sih, wajib ini lenceng kalau di sini. $212. Offset nggak sih? Oh enggak deh. Aduh, lepas bro. Aduh, terlalu cepet. Gol, nice. 8. Berarti 20 ya. 21. Ya elah, nggak masuk. Buset dah, itu kiri rata merah semua bro.
Kipernya siapa itu tadi? Oh, Michael ya. Ya Allah, kejauhan bro. Iya, dia ini kali pencinta Liverpool kali dia. Kok kagak mau nembak sih? Ya ampun. Aduh, lenceng bagus ya. Dua 29. Aduh, salah gua. Buset, 400 aja nih gua nih. Misi apa tuh? 500. Lawannya over berapa ini? Oh, 100. Bisa lah ini. Berarti harus 0 ya. Sapu bersih bro, 0. Coba kita tulis Messi. Messi lagi banyak diburu nih. Oh, masih 70 berarti. Ini fair berapa? Berarti bisa lebih dari Ronaldo ya. Ronaldo kan 200. $230 kali ya jual. Sabar, tukerin dulu. Ada ini lagi nggak ya gue pemain? Del Piero, Juventus itu. Oh, Arsenal ya, yang butuh di itu Arsenal ya. Adu penalti bang. Iya kah, adu penalti kah? Waduh, susah dong adu penalti. Record breaker itu ada Arsenal ya, Arsenal. Pemain Arsenal jangan dijual ya. Pasti naik tuh pemain Arsenal tuh, Arsenal. Ini bukan kan? Ini event apa ya? Oh, ini ituan ya. 3000. Kita 600 dulu ada. Pantes aja kan nggak boleh kegolan ya. Gue kira laga loh ini. Oh iya, adu penalti ya. Nggak ngelihat gue. Adu penalti berarti harus ganti formasi nggak sih nih? Kemarin siapa ya gue adu penalti gagal mulu, Palinha. Berarti gue mainin si Pirlo kali ya, nanti ganti. Pirlo ganti Beckham. Saatnya kita gacha. Menghabiskan 22.000 ya kan.
Minimal maksimal dapat satu nggak sih nih? 22.000. Aduh, LB lagi. Skip kali ya. LB gue siapa sih? LB gue Davis ya. Tengah, bawah, OVR nih. Icon bro. Icon apa? Pahlawan. 112 sudah oke nggak sih nih? 112. Ya elah, ambil nggak ya 112? 112 dijadiin token itu 2,5 ya. 5.000 deh, jangan deh. Iya, jangan rugi. Sekarang tuh di nerf ya. Ini waktu awal-awal keluar nih OP banget loh. Sekarang jarang banget gue dapetin yang ini kan. Tengah bawah. Oke, nice. Loh, hilang bro. Striker lagi. Ini hilang gimana sih hilang? Striker skip. Ayolah, Lucio lah, minimal Lucio nggak sih? Biar Lucio gue ganti tuh. CB. Aduh, RMB Cam. Aduh, ini ngebug gini nih, hilang nih. Skip. Iya, besok emang udah kadaluarsa kan? Makanya nih gue all-in nih. Besok kan udah ganti event baru kan? Nice. Kiri atas OVR nih. Wih, CB. Aduh, ST mulu guys. Waduh, Eusebio sih. 100 berapa tuh? Tambah 5, 118. Nice, icon. Eusebio ke, please. Nah, 112 guys, kambing. Shevchenko udah kemarin udah dapat gua. Ini harus cepat mencetnya nih biar dapet nih hoki nih. Yuk. Bisa yuk. CDM. Aduh, icon ya. Please lah, masa 20.000 nggak dapet sih? Minimal maksimal ini satu lah. Nah, ini loh. Let's go. Yuk, Oliver Kahn yuk, bisa yuk jadi token nih nanti nih. Icon bro. Siapa aja sih nih? Waduh, Oliver Kahn yang 111 ini mah. Udah bisa dijual, oke, nice. Aduh, ini pasti mengecewakan sih ini, fix. Dari bawah gak sih? Ya elah, kan bener kan? Udah gue kata susah banget nih. Ini waktu awal rilis OP banget loh.
Icon, oke, bisa Ribery. CM, boleh Zidane lah please. Kemarin kan udah gua dikasih tuh gua Vieira kan, sekarang Zidane lah. Tolonglah IE. Zidane. OVR, aduh. Argentina. Ya elah. Buset, udah 19.000 ini nggak bakal dapet ini mah. CM, waduh LM nggak make gua. Berapa persen sih di nerf kah ini? 2% tuh. Nyelip 2% dia. RB boleh lah, turam. Kasih gue turam lah IE. Nah ini loh, disisit ya kan, dua-duanya langsung aja gue ambil kan, langsung saja 118. Nggak usah buka lagi nggak sih, langsung klaim aja ini mah. Siapapun itu gue pakai ini. Akhirnya dikasih ini dia, please Cafu. Aduh, turam dikasihnya. Udah nggak apa-apa, is okay. Gelo, kapan lagi dikasih IE guys. Terima kasih banyak ini sama IE nih. Akhirnya bisa ganti RB gua. Aduh, kenapa nggak tadi Cafu satunya ya? Kalau Cafu tuh OP banget tuh, gila. Mana tadi Cafu kan? Iya kan, Cafu kan. Langsung naik guys, rencana gua. Langsung saja turam. Dia bisa lenceng nggak ya? Waduh, nggak bisa lagi. (141) Zambrotta nih masalah 5/5 nih, tapi masih Zambrotta yang lama ini. 141. Coba kita bandingkan dulu ya. Turam tadi, aduh, kalau Cafu tuh defense-nya menang ini sih. PES-nya juga guys. Pakai langsung lah. Akhirnya gue tinggal butuh GK sih, GK. Tapi GK gue nungguin Van der Sar sih, CB lah ya, minimal Lucio lah. Ya elah, nge-lag nih, kenapa nih nge-lag nih? Aduh, relock. Ya elah, masa relock guys? Ya relock deh gua. Ini kebiasaan nih kayak begini nih.
EA Sport. Apakah ada update? Berarti tadi 19 3.000 ya, ngurang 3.000 kali gue. Iya 3.000-an lah. Ngurangin 3.000 lumayan lah. Bisa satu lagi nih, gue tukar dulu dah. Sisa 7.000 berarti ke 12 ya. Aduh, gue harus tumbalin dong sini. Ekitike. Liverpool, ada misi Liverpool gak ya? Gue ada siapa Liverpool ya? Liverpool, gue nggak ada lagi pemain-pemain Liverpool. Udah nggak apa-apa dah. Kita tumbalkan. Oke, masih 9.000 guys. Beli apa beli ya? 100 berapa? 106. Kita klaim dulu ini 1M ya kan. Gelo, terima kasih Ronaldo. 3M. Ini duit terbanyak gue ini guys. Aduh, salah. Kok 109, 106 aja bro. $20 juta ya kalau nggak salah, 20 apa berapa ya? Bang, kalau masih ada token mending alin ke perpanjangan waktu. Iya sih, emang penalin ini gua. Oh ini ya, bukan yang gacha kayak tadi ya? Gacha apa yang ininya, yang satunya tuh? Aduh, banyak yang beli lagi. 26, 265, 262, berarti ini 263 bisa nggak ya? Oh nggak bisa. 262, 265, 265. Buset, dah mahal-mahal banget ya 26. Ah, ini bisa 24 nih. Gomez. Mana Gomez, gua nggak masuk. Oh tuh udah masuk. Waduh, sisa 1.000 lagi. Nggak bisa dong gua nanti klaim event barunya tuh. Dia ngambil apa ya? Fisik ya, tambah gacor ya fisiknya ya. Kagak naik, sama aja. Oke juga dapat ambatura nggak tuh? Ya lagi dikasih sama IE, gue lagi hoki aja ini sama IE dikasih ya kan. Gue butuh CAM ya, berarti ya CAM. Please IE CAM ya kan. Sirup boleh itu sirup ya kan. Segarkan. 9.000 doang gitu token gue. 12 110 berarti 1.100. Mungkin cadangan bang. Apanya cadangan? Oh iya cadangan gue ya. Tapi gue butuh cadangan sih. Ini udah 117 yang ini nih.
Gue butuh cadangan sih buat gonta-ganti inian formasi. Biarin dah. $100 Donnarumma. Ini langka sih ini Donnarumma nih. Ronaldo, Beckhamnya kali ya. 10.000 berarti kurang 5.000 dapat nggak ya? Kurang 5.000 bisa nggak ya? Oh bisa. Ini nggak ada yang jual kah? Berapa sih? 109 ya? Aduh mahal 109. $112 kilo, 112, 108 ya, 108 itu 1000. 111 berapa? 2,5. Coba kita ke 108. Buset dah, 60 juta deh. Nah, ini kosong nih. 5. Boleh lah, 5.000 tuh pas. Ini 58, ini berapa tadi? 58 juga. Ini ada yang jual nih. Aduh, 64. Masa nggak ada yang punya sih Felix? Sembari nunggu ada yang jual ya. Please lah CAM, siapa aja sih CAM? CAM. Mana kagak ada CAM ini? Zidane ya, Zidane. Aduh, Charlton kurang sih. Zidane ya, Zidane. Kok si Cirup nggak? Oh, ada deh Cirup, gua kira nggak ada. Cirup ya, harus Cirup ini mah. Oke, pembukaan yang manis. CB, please CB. OVR itu kiri bawah. Aduh, bukan lagi. Ya elah, ST mulu bro. Cirup CAM ya, si Bobby kan. Kayaknya nggak bisa dijual. Oh, teori kayak tadi ya, silang-silang. CB CAM. Let's go. Nih denger gua kayak ini nih. Kiri bawah ya, berarti ya kiri bawah. Icon bro. Ini loh. Wih, kakak statistik kakak lumayan nggak ya? Nah, udah ada yang jual guys. Aduh, 2 doang. Coba kita cek untuk kakak ya, kakak. Oh, dibandingin aja, kita bandingin sama ini ya, Cirup. Masa iya kakak, Cirup nggak sih Cirup? Nih, IE dengerin gue nih, IE nih. Posisi CAM ya. Tadi siapa aja? Charlton ya. Oh, Maradona, tadi ada Maradona, cok. Ya, sebau-baunya Maradona nggak sih ini pasti. Tuh, Cirup jauh, Cirup. Maradona kita skip dulu dah.
Cirup sih jauh banget sih Cirup sih. IE jangan kikir, IE mah udah pasti kikir bang. Ini ngeprank ini pasti ini dia nih. Tadi 108 ya, 2000, 9, 10, 11. Langsung aja kali gue buka ya. Langsung aja gue buka dah. Kurang 1 nih. Ini masa nggak ada yang jual sih Gomez ya? ...26. Reset, kita reset 106. Nah itu loh. Hah? Felix pas nggak sih pas ini? Salah. Felix. Oke, berarti butuh 400 ya. Butuh berapa nih buat ngebuka lagi nih? 3,5. Buffon 115 apa Neuer? ...107. Ini buka apa langsung ya? Buffon apa Neuer ya? Langsung aja kah? Buffon aja bang. Buffon gak sih? Langsung kayak ini. Ini udah terakhir nih, tadi udah dapat 113. Ayolah Cirup lah, please Cirup ya. Disisit Cirup. Aduh, carupan lagi. Aduh, IE udah kabur kah? IE nggak dengerin gue lagi nih IE nih. Nggak apa-apa dah. Lumayan dapat CAM. Oke bang, thanks sarannya. Oke. Gak usah diungkap lah dia nih. Lumayan emang. Gue belum punya buat cadangan sih. Cadangan gue masih 100 berapa tadi. Nah kan gini kan enak nih. Jadi kita masukin si Charlton ke sini. Si Gullit kita ganti ke Pirlo. Pirlo kita cadangan. Tinggal naikin si dia. Oh 5/5 ini ya. Trade-nya ini apa sih dia? Umpan silang. Giring bola gak sih? Apa umpan silang ya? Aduh cukup gak ya inian gue? 117. Ungu dulu deh. Merah paling bisa, ungu aja deh, ungu. Sayang nanti kan gue buat inian, sayang poin nih bang. Gue belum nukerin yang di sini bang. Tuh ini belum gue tukerin tuh. Biar ungu aja, ungu. 117 doang lagi. Aduh itu nggak bisa dibeli. Udah kita batalin ini dong. Dapat lagi 2. 2000 kita bisa gacha tuh. Perpanjangan waktu ya. Ini nggak bisa beli kan? Pertukaran ya.
Oh ini mah nggak ada gua tokennya. Aduh, nggak bisa beli ya. Gacha ini ada extra time deh. Dapat 50 tambahan ini ya deh. Alda Usari. Liga ada bang. Oh ya, Liga belum gue ini ya. Liga belum gue ambil. 1%. Berapa nih 2%? 110 2%. Di sini harus cepet nih ngekliknya nih. Charlton bagus 5/5 ya, 5/5 dia. Ya elah dek apalah ini. Lumayan lah 108. Udah ya, udah habis kan token gue ya. 400. Terakhir ini pasti naik nih guys. Ini pasti naik lagi nih. Iniannya pasti naik lagi nih besok nih. Naik apa enggak ya? Biasanya setiap event baru tuh naik ininya guys. Semoga nggak naik lah ya harganya ya. Nggak naik ya. Waduh, kalau nggak naik tadi aturan gue tahan aja ya buat besok. Naik kah? Naik apa enggak nih? Gue nggak nonton bocoran nih sih semalam. Oh nggak naik. 108 berapa tadi? 500 ya? 1000 ya? Lah pemain tadi gue mah belum diambil. Oh jadi setiap OVR naik baru naik deh ya? Oh alah. $500 ya udahlah buat besok lah ya. Besok ada yang baru ini ya, CM Fabregas nggak sih? 32.000 tanggal 1. Oh 1 Januari masih lama lah. Tapi ini udah bakal ganti kan besok ini. Tanggal 15. Ya tanggal 15. Tanggal berapa ini gantinya ini? Loh, kok tanggal 15 Januari? Oh, berarti masih pakai token yang sama ya? Gue kira besok udah ganti token loh. Langsung aja nggak sih kita lihat si gameplaynya ini. Aduh tapi ungu sih ya, belum maksimal dia. Netfed. Kita ke Turam dulu deh biar 30. Oke, kita pakai formasi tadi. Manajer mana? Manajer gue udah gue ganti belum ya? Oh belum. Kita masukin dulu guys, Turam.
Zambrota. Oke lah, gini aja lah. Berarti butuh berapa poin nih gua nih? Selama nih. Lawan susah nih, baru nih 118. Hello, it's great to be with you, and I don't think anybody is going to complain, especially about the weather. I'm Derek Ray in the commentary position, and alongside me is the former Arsenal and West Ham midfield player Stuart Robson. And we can't wait for this one to start with justifiable cause. It's Barcelona versus Leicester City. As is always the case, the team that dominates midfield will be the team that controls the flow of the game. And Mari kita lihat di mode manager cocok gak itu ya nanti ya. Thuram udah pasti bagus gak sih? And the ball with Alphonso Davies. Confident play. Itu dia Thuram juga ya, nggak ngeliat lagi gua. Takes them. This wasn't a very good pass finally. David Beckham. Just failing to hit the target with his pass. Formasinya dia itu, oh Thuramnya yang CB dia. Throws it away. Dia nggak sih CB nggak sih? Iya CB dia. Eze. Well, nothing comes of it. Shinola. Skipping away. Still did well to win the ball back. Eze. Gullit. Gullit has it. Oke, gol ini. Betul, nice. well, I have to say, this is a really good goal. Just look how well balanced it is. Knows he's going to be under pressure, but he shows great composure to hit the target. Kipernya botak, berarti ini ya, Safik ya. So underway again here. 1-0 the score. Making sure nothing Oke lah, Van Dijk gue masih bisa bertahan, gila. 114 loh VR-nya dia. Tinggal ganti Van Dijk sama Pirlo ya. Pirlo Just a decent looking attack here. gol lagi. Get in behind them. Real chance. Ya elah, Nowhere to be found. Not that he's complaining. kipernya kenapa deh itu kiper tuh. Well, just look at the defending here. They've made so Kok nggak much offset ya? That's just not good enough. Ini padahal lawannya di atas gua loh VR-nya dia. So back underway. With the score Ada line Gullit, standing at 2-0. terus ada Beckham. Alphonso Davies. Thuram baru dia. Decent progress with the ball at his feet. Offset dong. And quick thinking from the keeper to clear the ball under pressure. Is that for the first time here? And off and running again. There was a real gulf in class in the first 45. Will we see an improved effort from Leicester in the second? And this could be dangerous. Waduh. Ya elah, tengah gawang banget bro. Kok patah-patah ya? Alphonso Davies. Pirlo. Apa sih ini kok patah-patah ini Very gua? deftly cut out. Lah, Gullit. David Shinola. Excellent run in possession. patah-patah loh. Nggak kuat kah HP gue nih? Gullit. Can he do it? A close offside decision. Udah sejam kah? Belum kan, belum sejam.
the substitution here. Kenny Dalglish. Jairzinho. Price. Buset dah. Wah, ini patah-patah nih, nggak beres nih. Well, let's take another look. This is a special goal. He's so far out when he strikes it. He couldn't have hit that any better. So back underway at 2-1. CM gue Beckham ya. Gue ganti striker dah, Son. Andrea Pirlo. Well, these fans have been brilliant. Just listen to the noise inside this stadium. Surely this will inspire the players to hang on. What a noise we've got. Gitu loh. Pengen diganti baru ngegolin dia. That allows them to breathe a bit more easily. Well, here it is again. And what a perfect cross into the box this is. Just inviting someone to attack it. But the finish is so easy. He's given far too much time and space. He doesn't even have to jump. Poor defending, you have to say. And with play stopped, they will make the change now. Panasan kah HP gue nih? So into the final 5 minutes. Well, that wasn't a million miles away. Well, they're getting closer, but they need to take one of these chances. Lucio. Main 1 lawan 1 plus nge-lag. That is Kesel the banget end gue, of the waduh. game. The referee blows for full time. Nge-lagnya nge-lag jaringan bro, gitu dah. Manchester City fans were hopping forward. And the big Nge-lag jaringan, nge-lag HP kan. performance. Udah gitu lawannya OVR tinggi semua tuh bro. Was normal. I don't think they deserved anything from the game. They need to get a bit. Iya bau nih. Gue butuh token sih, tokennya seret banget ya, token inian ya. Gue belum klaim yang inian nih, siapa yang terakhir tuh? Juventus. Kurang 200 berarti ya. Sekarang kan tadi 900 tuh. Kurang 300 nih. On a perfect night for football with the floodlights beaming down. I'm Derek Ray, ready here in the commentary position, and alongside me is the former Arsenal, West Ham and Coventry midfielder Stuart Robson. And without doubt a match with the potential to bring genuine excitement. It's Mumbai City facing Barcelona. Yes, thanks as always, Derek. We've got two good teams. Nih lawannya di bawah gua nih. Anticipating a really good game. The atmosphere is electric Respect, inside the respect. stadium before kick-off, and hopefully we're not disappointed. And taking it Okay, good. without any trouble at all. Bernardo Silva. Verbo. Itu loh tabrak-tabrak gitu Van Dijk. Gullit. Shinola. Well, we can give them high marks for their passing, but can they make this pressure count? Ya ampun. Kali what sih ya. Sloppy there, Bernardo Silva. Encouraging move from Barca. Well, it came to nothing in the end. Oke, Vieira, Gullit. Gullit, Turam maju dia. And possession changing hands. Untung tadi gua ambilnya defense ya. Fisik. Unable to keep it in play. Throw in to come. Vieira. George Best. Shooting. Aduh, kenapa nggak shooting langsung ya? And a goal! Dibalikin bolanya. They've been pushing for the opener, and now they have it. Well, that was a fairly easy finish to get. He still has to take it. He won't make that come though. And the
ball moving again. What sort of response will we see from them now? Chilwell continues his run. This could square the game. Buset, pemain MU bos. So well. GG GG. Of the highest class. Apa suara? Fantastic Suara. technique. Well, here's the replay, and he can start putting that cross into the box, just ready for a teammate to get on the end of it, and it's a great finish. Holds off the defender, keeps his composure, and finds the back of the net. It's a marvellous goal. So underway again following the goal. Bukannya gue sudah jebakan offset ya? George Best. Oh, menutupi dah. Now with Thuram. Syuting. Aduh, dikasih ke Vieira lagi. Vieira aja kakinya 5/4. It is half time. Gila, ganti taktik mulu dia. So they get the second half going here. Costa. Fabian. Jurriën Timber. Silva. Now with Kewell. A bit of an unforced error, and it's going to be a throw. Virgil van Dijk. Diego Forlan. Ini udah babak kedua ya, menit kita ganti siapa? And Best has it. Forlan. Gullit. Given away by Barcelona. Jangan Gullit deh. Gullit. Itu ngelag banget bro, nih sinyal nih baru nih. Aduh, buset dah. Ini si pemain MU ini bahaya kali, pemain MU nih. Diketawain gua. Well, here it is again. Just take a look at this. Absolutely nailed this one. What a strike that is from distance. And a substitution in the offing. Well, underway again. It's a narrow 2-1 lead as things stand. Palinha. Now with Thuram. Just 15 minutes remaining. And Palinha with it. Promising move from Barcelona. Apakah Moving the ball Schools well here. akan hadir? This could level it. Kagak tahu ya gue ya. Wide of the target. Premier League kan dia kan? These fans have been brilliant. Harusnya masuk gak sih kalau Premier This League? will inspire the players to hang on here. Gue belum lihat bocorannya gue. Barcelona fighting against this overall situation. What can they pull out of the fire? Can't miss, surely. Keeper was there to meet it. Ya elah, masa kalah kan? OVR tuh nggak nentu ya OVR ya. Fans are going to be happy about this outcome. Yes, there wasn't much in it, to be honest. Really competitive game. Chances at both ends. Tadi gue lawan OVR tinggi menang. And deserved the result in the end. Melengkung. Aduh, turun lagi. Nah kan langsung 2 gitu kan keambilnya kan. Loh, ini gue pakai formasi misi kah? Nah, salah formasi kah gue? Kagak, bener. Tuh lawan OVR 118 menang lu gua. Gulitnya diambil apa nih? Ngambilnya kesadaran dong, bukannya fisik ya Gulit ya. Bemo. Oh yang tadi kaki ini, kaki kiri ya. Si Lucio nya malah kabur dia.
Gila sih Bemo gendong-gendong. Hello, it's great to be with you, and I don't think anybody is going to complain, especially about the weather. Ya nggak lag lagi kan. Derek Ray in the commentary position, and alongside me is the former Ini kayak gini mau nggak mau Arsenal relock ini pasti nih. player Stuart Robson. And everyone here on tenterhooks, you'd have to say with good reason, it's Barcelona taking on Liverpool. Well, a quick start to the game is all important here today, and I'm sure both managers will have drilled that into the Ini loh sering banget kayak gini nih gue nih. play with composure and a tactical understanding. Iya kena comeback bro, remontada ya kan. Gila. Alisson. Well, I won't get tired of watching this. It's an outstanding bit of play. Just look how far he runs with the ball. That's a great goal. Gue mending ambil Chiellini atau ini ya, atau Lucio ya. Lucio buat ganti Lucio sih. Apa ambil CM lagi ya, CM yang bagus. Di event sekarang apa ya? CM nggak ada yang bagus CM. Gerrard aja bawah tuh Gerrard tuh. Lucio aja gue ganti Lucio berarti. Aduh Lucio nya baru masalahnya, baru ngambil kemarin. Beckham. Buset, Soboslai. Ambil Lucio berarti ya, Lucio satu doang berarti. CM gue cari siapa namanya tuh? Zidane berarti, CM Zidane ya? Apa Beckham ya? Aduh nggak kena. Van Dijk. Oh berarti gue harus kurangin menembak, tapi udah 2 sih. Tapi sering banget menembak ya dia, jangan dah. Aduh ini gue pencet apa lagi? Tasis. Bisa lihat beginian ya. Sabar kecenderungan. Udah ganti taktik. Ginola gendong tim ya sih. Enak banget, nggak tahu udah Ginola enak banget gue pakai deh. Chiellini gantiin Van Dijk. Gue pengennya beli Van Dijk yang ini apa sih tuh yang ini, yang bendera negara tuh, cerita apa ya, lupa deh itu dah. Tapi bagusan Chiellini nggak sih? Gue takutnya Van Dijk keluar nanti nih, kan Premier League kan itunya kan, eventnya kan. Coba gue cek di ini dah. McAllister, Barnes, McAllister, Milos Kerkez. 20 minutes remaining.
Soboslai. Now with Pietz. Fernando Torres. Is it going to be? Ya elah, kena comeback lagi. There it is. They've done it. Well, I have to say, this is a really good goal. Just look how well balanced he is. He knows he's going to be under pressure, but he shows great composure to hit the target. They will now make use of their substitutes bench. So they restart the game, and time is running out. I'm not sure they deserve anything from this game, but there's still time to find that equaliser. And you have to say the crowd have been brilliant. They're still driving the team on. Barnes. In it Aduh, kebantai guys. increase their advantage. Gila, digendong-gendong sama Wirtz dia. Will that be the goal that ends up securing it for them? Well, as you can see, this is a wonderful strike. He makes the perfect connection, and he has so much pace on it. It's a great goal. And time for the change now. No shortage of goals on this match. 3-1. Palinha. Pirlo. Ya cerita bangsa ya, cerita bangsa gitu. Referee's whistle for full time. Kan ada Van Dijk kan situ kan. Lost. I wonder what you make of this. You're absolutely right, Derek. They really Ini blank nggak keluar ya, blank ya? wasted seconds. Apa baru keluar kemarin ya? Few mistakes at the back. Kayak di event kapan ya blanknya keluar ya? Kayak bareng sama Ginola dia keluarnya tuh blank. Susah kali le. Mana cerita bangsa ini ya? Nah kan ada Van Dijk kan. Ini gue ngira ada Van der Sar di sini loh. Van der Sar nggak keluar guys. Gue butuh Van der Sar yang baru ini. Iya Ragnarok kan. Coba gua ini ya, siapa? CB. Aduh. Salah pencet lagi. Sama Lucio. Satu lagi siapa tadi ya? Aduh, Celininya mau nggak mau buset, Lucio jauh banget ya. Kalau di defense doang dia. Van Dijk jomplang banget. Tingginya tinggian Van Dijk sih emang sih. Mana blank? No kan blank di sini kan. Belum ada kartu baru ya, blank ya. Coba Celini, Van Dijk sama Hero. Celini lah ya, bagus lah ya defense-nya dia. Beda 5 bro.
187 sama kayak Celini dia. Jangan lupa nih gacha harian ini ya, 3.000. New Year, please, New Year, please. New Year, let's go. Inggris, RB. Loh, apa ini? Di spam RB gua. Apa ini? Di spam RB gua. Itu loh ya, klik itu emang the best dah. Di spam RB gua. Aduh, kalau tahu dapat TAA juga. Tapi kalau untuk defense turam. Harusnya sih turam ya. Tuh kan untuk defense turam memang. Mungkin kalau untuk attacking tren kayaknya gue jadiin token aja nggak sih? Kayaknya di sini ada, tapi nggak ada Messi ya? Apa ada Messi di sini ya? Di bocorannya sih kagak ada Messi nih. Gue ngambil apa di sini ya nanti ya? CAM kah? Mana sih gue lihat itunya week 2? $160, 170. Wah ini bentar banget ya eventnya ya. $170. Wah ini nggak bisa sih ini ngambil satu nih, berat ini. Kayaknya gue tahan aja itu TAA tuh. Gua tahan atau gue jadiin cadangan ya? Posisi lain RM dia. CB. Ini Van Dijk gue masih kuning ya? Enggak deh. Ini dari Star Pass sudah gua ambil belum ya? Ya udahlah, mungkin cukup sampai di sini aja dulu guys ya. Gila udah sejam lebih ya. Melewati billing gua ya guys ya. 100. Oh enggak deh, ini kemungkinan ya. Kalau mau gacha yang 7.500 mending di sini guys ya. Nih. 100 berapa dia? 10. Teorinya ya klik aja sih.
3 kali. Ini lagi bau sih dari kemarin gua. Tuh kan bau lagi kan. Nah bener. Show pasti dapetnya show. Kalau nggak show ya Dante. $1.600 bisa ambil satu ya. Ya udahlah, jadi terima kasih banyak ya guys ya yang udah nonton live ini sampai habis guys. Terima kasih banyak juga yang udah mampir tadi. Ada Rido, ada Abizar, terus ada Muhammad Iqbal ya. Terima kasih banyak ya guys ya. Sampai jumpa di live selanjutnya guys. Semoga kalian panjang umur, sehat selalu, bahagia selalu, dan banyak rezekinya guys. Amin ya robbal alamin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata guys. Bye bye. Thank you guys. Bye bye. Nanti malam mungkin kontennya ini ya gue ya. Apa ya yang tadi inilah. Gue mau nge-push dulu kali ya, mau ngejar inian nih. Ini belum gue klaim ini. Butuhnya 2.400. Gue kurang 300 ya berarti ya. Kurang 300 gue ini. Baru bisa ngambil si Ribery atau siapa Ame. Ini Del Piero ya. Ya udahlah, sampai jumpa di live selanjutnya guys. Terima kasih banyak.